Kuqala sithola kuJeremiya sahluko 12. Jeremiya sahluko 12 verse 1 kuya ku-17. Sahluko 12 verse 1 kuya ku-17. Yebo simakadze, wena uhlala ungcwele. Nangiletha indzaba embi kwakho, noko ngifuna ukukhuluma nawe macondzana nekwehlulela kwakho. Kwentiwa yini kutsi indlela yalomubi iphumelele? Kwentiwa yini kutsi labangaketsembeki bahlale kahle bakhululekile? Ubahlanyele bamila, bayakhula batsele titselo. Sonke isikhatsi uhlala usetindzebeni temilomo yabo, kodwa ukhashane netinhlitiyo tabo. Noko uyangati mine simakadze, uyangibona, uvivinye imicabango yami ngawe. Bahudule phansi njengetimvu tiyawuhlatshwa, babeke eceleni, ubabekele ililanga lekuhlatshwa. Yawudzimate kube ngunini, Solomane live lihleti ligagadzekile, netshani bawo onke emasimi bunile. Njengobe labo labahlala kulo bakhohlakele, tilwane netinyoni sekubhubhe kwaphela. Ngetulu kwaloko bantfu batsi angeke akubone lokwenteka kitsi. Nangabe uke wancintisana nemadvodza ngekugijima ngetinyawo bakushiya bakuhlolela, ungancintisana kanjani nemahashi? Nawukhubatela eveni leliphephile, ungalunga kanjani emahlatsini langaseJordani? Bomnakenu nemndeni wakenu nabo futhi bakutsengisile, baphakamisa sililo lesikhulu kubantfu lesikhulu kakhulu ngekutsi abakufuni. Ungabetsembi nome bakhuluma kahle ngawe. Ngiyakuyilahla indlu yami, ngilishiye lifa lami. Ngiyawunikela lowo lengimtsandzako etandleni tetitsa takhe. Lifa lami selifanana nelibhubeshi lasehlatsini kimi, liyangi-ongela, ngako ngiyalenyanya. Lifa lami alifanani yini kimi? Nenyoni yekuhlasela lengemabhadvu letungeletwa nguletinye tinyoni tekuhlasela. Hambani niyewubutsa tonke tilwane tesiganga, nitiletse titewudla. Belusi labanyenti bayawubhubhisa sivini sami, bagcobagcobe insimi yami. Badayigucula insimi yami lenhle, bayende umhlaba losigagadvu. Itakwendiwa ibe sigagadvu lesilahliwe, yebo lesihangukile nalesisikhotsa embi kwami. Yebo lonke live litawuba sikhotsa, ngobe kude lonakile. Eti kwawo onke emadundvu lati ngagadvu,
babhubhisi bayawunyakatela, ngobe inkemba yasimakadze iyawubadla abantu, kusukela ngala kwelive kuye ngale kwalo. Kude namunye uyawusinza, bayawuhlanyela kolo, kodwa bawuvune emanyeva. Bayawutikhandla, kodwa bangazuzi lutho ngako. Ngako yethwalani lihlazo ngesivuno senu, ngenxa yentukuthelo leyesabekako yasimakadze. Naku-ke lokushiwo ngumsimakadze uthi, bonke labo makhelwane bami labakhohlakele labatsatsa ngendlovu yangena lifa lami lengalipha sive sami ema-Israyeli, ngilabazuphuna kulamave abo, ngiphindze ngizuphune nendlu yakaJuda emkhatsini wabo. Kodwa ngilawuthi ngingabazuphuna ngiphindze ngibe nesihawu kubo, ngibuyisele kulowo nalowo eveni lakhe lekulifa lakhe. Nangabe bafunze kahle tindlela tebantfu bami, base bafunga ngelibito lami, batsi, ngifunga kuphila kwasimakadze, njengaloku bake bafundzisa bantfu bami kutsi bafunge ngabhali, bayawube sebayahlaliswa emkhatsini wesive sami. Kodwa nangabe nome ngusiphi nje sive singalaleli, ngiyawusizuphuna sonke ngisibhubhise, kusho simakadze. Siphela lapho isifundo sokuqala. Amen. Isifundo sesibili naseFilipi. Let's say Apostle Paul. Alebandla laseFilipi. Sahluko 3. Verse 1 kuya ku 14. NeFilipi verse 1 kuya ku 14. Sahluko 3. Lokunye bazalwane, thokotani enkosini. Angidzinwa kunibhalela kona lokho, kepha niyasitakala ngako. Caphelani tinja, nicaphele tisebenti tebubi, nicaphele bekusika umtimba. Ngitsi labasoke sibili, sine lesikhonda ngamoya waNkulunkulu, sitibonga kuKristu Jesu, asetsembeli enyameni. Nome nami bengingaba nekwetsembela enyameni, empeleni kube bekungaba khona umuntu lofanele kwetsembela enyameni, ngabe ngimi kakhulu. Ngobe ngasokwa ngelilanga lesiphohlongo, futhi ngiweluhlanga lwaka-Israyeli, wesive sakaBenjamini, umHebheru wemaHebheru. Ngekwemtsetfo ngingumFarisi, ngatingela libandla ngekushisekela lokukhulu, ngekulunga lokusemtsetfweni bengingasoleki ndzawo. Kantsi-ke lokwakuyinzuzo kimi, ngakushaya lite ngenxa yaKristu. Yebo, konke ngikushaya lite ngebukhulu bekumati Kristu Jesu inkosi yami, lengilahlekelwe ngiko konke ngenxa yakhe. Ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu, ngitholakale kuye, ngite ngisho nalokuncane kulunga lokukwami lokutholakala ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo. Kepha ngifuna kutholakala nginekulunga lokuya
ngekukholwa nguKristu. Ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Lengikufuna ukuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe, ngimfute ngekufa kwakhe, kuze kuthi nakungenteka kumbe nami ngifinyelele ekuvukeni kulabafile. Akusho ukuthi konke lokhu sengikubambile nekuthi sengiphelelisiwe, kepha ngiconze ukuthi ngikubambe kube kwami njengoba naKristu wangizuza wangenta ukuthi ngibe wakhe. Bazalwane, angisho ukuthi mina lucobo sengikubambile, kepha kunye engikwendako. Ngikhohlwa lokungemuva, ngitelulele kulokusembili, ngibabele emgomeni uyakwemukela umklomelo wekuphila kwasezulwini. Nkulunkulu nangibidele kuko ngaKristu Jesu. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivumo selikholwa singapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa, inkosi yethu, weda ngomoya longcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlutshwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa ngcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise, utawubuya ekwethulela nabaphila kuna labafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba. Amen. Baba wethu losezulwini, aliyiswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayinjwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla kudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathethelela labasonayo. Ungasingenise ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa isawu sakho kithi, usiphe kwakho lokusindisa. Nkosi, bani nemusa eveni lakithi, sive ngesihawu nasikhala kuwe. Bambese ngokulunga abapristi bakho, bokotise inceku takho lotikhethile. Nkosi, yenda kutsi indlela takho tatiwa emhlabeni, ive tonke tiwate emandla ekusindisa kwakho. Baphe bantu bakho sibusiso sekuthula, udumo lwakho lwanze emhlabeni wonke. Nkulunkulu, hlambulula tinhliziyo tethu. Amen. Imithandazo yethu yanamuhla, yokudala ngewanamuhla, sesitakulowe iviki. True and humble King, hailed by the crowd as Messiah, grant us the faith to know you and love you, that we may be found beside you on the way of the cross, which is the path of glory. For you live and reign in the unity of the Holy Trinity, one God in glory everlasting. Amen. Amen. Eternal Father, your Son, our Savior, Jesus Christ, fulfilled your will by taking our nature and giving his life for us.
Help us to follow the example of his humility by walking in the way of the cross through the same Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. uNkulunkulu kuvela kuwe kuthula lomthanzi wokuvumelana wathi wena kuphela lokuphakathe ukhona wena ukubusa impela sivikele thina abantu bakho labathobekile kulaba imbikisi basilasela kuthi thina lesisembela kuwe singesabe emandla ethu sakithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babe somandla lokhona nini nanini usiphephisile sathi safika ukuceleni kwalolunye lusuku sivikele ngemandla akho lamakhulu kude sikhululwe koneni konke siphephe dingodini donke usicondise kusende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jeremiah kulesikhathi lesikiso ngesithatsalivesi nje libeli ngesilokunengi livesi kokonke umbuto natimpendulo ngeJeremiya lekanato kodwa nje ngibukenako lokuthi ngiyawuyilahla imindlu yami ngilishiye lifa lami ngiyawunikela lowo lengimthandzako etandleni tetitsa takhe. Loko lesi silangadelela sibheka kubo kulesikhathi lesi sicala kakhulu kuleli viki elenhlupheko. uNkulunkulu ngalefishane unikela indodana yakhe etitseni tayo akusho ukuthi unikela ngoba uyayenyanya unikela ngoba ugcwaliseka into letitsite njengoba sivilela itolo into letinye letendeka ngasi tiplaniwe kodwa liplana ngebona tiplana wakhashana tiplana bemhlabeni nakasuka nje Jesu itolo wathi abalenza imbongolo abantu bathi beke imbongolo yabo bayawutendela bayawutsengela bayawubulabe bayakhona kodwa Jesu wathi abayilandele imbongolo nezidukana alo-70 ukuthi uyasinga uyaphindze futhi asibuyise uyabona nje ukuthi ungathi kuba kuneplan lesitheni kodwa ke kuneplan vele ngoba uNkulunkulu bekathi lapho aqonise khona nalapha siyeva ukuthi unikela indodana yakhe kulesikhathi lesingena kiso kude ugcwaliseke into letitsite kwendeke into letitsite njengoba sathi njengoba siyala sihamba khona kuyafika khona ukuthi bajabulile labana abacabanga ukuthi bamtholile njalo basoloko bamfuna sitawuva ukuthi kuhamba njani kodwa nje la kuba seFilipi Paula uyagcizelela naye kuyeni embili uthi lokunye bazalwane hlokotani enkosini njengoba sathi ukuthi Paula la kula baba acale amabandla khona lapho kunemabandla khona bekashiyashiyana lamanye abelicala sibuyele emva kanze selihlaphanekile sekwendeke lokho kodwa ungazikulela seFilipi into ongazithatha cishe thihambe kahle khona kulalelela nekubambelela nje basho lapha silokunye bazalwane hlokotani enkosini ukuthi angidzinwa kunibhalela kona lokho kepha niyasitakala ngabo akadzinwa kubatshela lento lengasola batshela yona igcizelela lokho selagcizelela kiko ngoba bayalalela ngendlela balalela ngayo akusho ukuthi bakhanze sebenale etinye izinto zabezobuyela emva bayokhonda tithixo nato tonke lelo nto leto akayiteki ngaleyo ndlela la esingena khona uthi kodwa bacaphele into letitsiteni bacaphele tisemeni bacaphele lokungalungi bacaphele nalabasika imitimba yathemba ukuthi ukhuluma ikakhulu ngalabasokako ngoba basika umtimba ekusokeni kwabo uthi abaqashelwe lokho kodwa nje noma kunjalo nabo bazalwane bathi ukuthi basokile
kodwa abakasoki ngekusika umtimba, bona basoke isibili ngoba basika umtimba, kodwa basoke ngamoya waNkulunkulu, labathi bonke ngawo uKristu Jesu, bangethembele enyameni, noma uzibuyela kuye Pawulo uthi noma yena bekangagabadisa ngaloko, kodwa nje ukubukela emva usala phansi tonke leto leto, yena ubheke embili uthi kube kusoka enyameni bekuyinto lemgcoka, ngabe nguye lo tigabhako nalo tikhayisako nalohamba embili ngako, efanele ukuthi ngabe ubhosita sibili ngoba wasokwa nje bayiteka lapha inzaba yakhe, wasoka njengesiko lemaJuda kusuka ngelanga lesiphohlongo ekudalweni, kanjalo uteka lapha ukuthi ungumHebheru wemaHebheru, lokho ukuthi kude lo ungakusola ngaye, uphelele ekubeni engumJuda ngale ndlela, uphelele njengalo bayiteka la, nekuthi siveni semaJuda ungumFarisi, lekungibona libandla lelikhulu leliholako eziveni semaJuda, noma kungasilo libandla likahulumende kodwa libandla lenkolo elihamba embili enkolweni yemaJuda. Uthi kuko konke lokho kude lapho asoleka khona, ukuthi imithetho njengalokho ibhaliwe abeyilandzela kude kube sekugcineni. Kodwa-ke noko kuko konke lokho kulide lelide nakabhekisa kuthola inkosi Jesu. Konke lokho kwakumele abe mcoka, abe umuntu omkhulu kumaJuda, wakushiya phasi, okwenza ukuthi kuyinto lencane lengeke yambambelela ukuthi abuke embili. Uthi konke lokho ukushaya ukuthi kube dibi kuze azuze Kristu, atholakale kuye ade ngisho nalokuncane kulunga lokukwakhe lokho utendele kona ngemisebenzi yakhe, kodwa konke lekanabo engilakuthola kuJesu, hayi ngoba anjanja noba endeni, ngoba kumbe asokile enyameni, tonke lelo leto tilide. Teka leyo njengoba lenjalo ukuthi kepha ufuna elakufuna ukutholakala, kepha ngifuna ukutholakala nginekulunga lokuya ngekukholwa. Kulunga lokuya ngekukholwa, hayi kulunga nje mhlawumbe kwasemhlabeni noma kulunga ngekulandzela umthetho. Kuna kulunga lokuya ngekukholwa, usho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Bengifuna ukuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe, nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe, ngimfute ngekufa kwakhe. Ufuna ukuthi ahambe endleleni yesiphambano, ahambe endleleni yaJesu kude kube sekugcineni, kuze kuthi mhlawumbe naye afinyelele ekuvukeni kulabafile. Mhlawumbe singakhuluma lesikhulumako, kodwa nawe ungadi ukuthi likusasa linjani, njengoba silisali ikusasa linjani, ungeke waqinisa ukuthi kulawo njani. Longakusho ukuthi mhlawumbe uma into ingihambele kahle kungakuyawoba njena kube njena njalo lapha ukuthi kuko konke leleka kuhalela konke leleka kufuna ukuthi mhlawumbe ngalelinye ilanga nakufika leso sikhathi leso naye avuke kulabafile. Uthi lapha akasho ukuthi lokhu sokupholile nekuthi sokuphelelisiwe, ukupheleliswa ukuthi sokuperfect ngalenye indlela. Khona into letinye mhlawumbe lesishodayo lesolodinga phelele letingeke athi nekuthi kupheleliseke kanjani. Uthi kepha uconze ukuthi ekuhambeni kwakhe lapha emhlabeni njengemzalwane, njengoba enaKristu ewamzuza naye ukhona lapho kuloyo mgomelo lo bekuthi azuze Jesu ukuthi abe inkosi nemsindisi wakhe. Ugcina ukuthi bazalwane, angisho mina lucobo ukuthi sengakuhambile konke lokhu noma sengikwendile konke lokhu ukuthi ngimzuze, kepha kunye lengikwendako ngikhohlwa lokungemuva,
ngitelulele lokusembili, ngibabele emgomeni uyawemukela umklomelo wokuphila kwasezulwini. Umgomo wakhe lomkhulu lekaphilela kwemhlabeni unako lekakusho ukuthi tonke tinto tasemuva lokho bekangiko mhlawumbe njengemfarisi esiveni semaJuda nesiveni semaHebheru, konke lokho kulide lelide uyakukhohlwa noma njengetinto letincane. Konke leso sigaba bekangiso amkhulu ahloniphekile, konke lokho kulide noma ngabe bekanako kunjinga lokuthiteni, konke lokho kwakushiya phasi sowubheke embili kuleka ngakakutholi lekakulangadelelako ukuthi athole lowo mklomelo webukholwa, lowo mklomelo lokuba ngumzalwane, lowo mklomelo wokukholwa kuNkulunkulu, ukukholwa kuKristu, kude ukuthi athole lowo mklomelo wokuphila lokuphakaze, ukuphila kwaNkulunkulu. Ngiloko kafishane lasifundisa kona Paula, lasitshela kona, lagcizelela kona ebandleni laseFilipi ukuthi tinto time kanjani nokuthi yena ugabutsele ubheke kuphi. Lokusho ukuthi noma ngabe yinto lesinato noma lesibonako noma lesitendako, kumcoka ukuthi nasifika lasifike khona sikukhohlwe letinye tinto sitishiye emuva ngoba sibheke embili, ngoba le embili limcoka kakhulu kunalapho sichamuka khona. Lapho siya khona kumcoka njengoba santi usitekela leyo ndzaba leyo Paula utibonakalisa ngaye ukuthi yena wenda into lenjena lekuyindlu nathi lesibheke ukuthi njengebazalwane siyende. Amen. Sibusiso nelitumo nekubonga lokudlula lesingakusho nalesingakuconza akube kwebuthathu lobungcwele nalobudumisekako yise nendotsana namahalo ongcwele ubatshela ukuthi ingilosi tonke nabantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini. Nkulunkulu samandla, siyakubabata Nkosi yemusa wonke, siyakukhonda, asikakufaneli wena, kepha kulunga kwakho kusala kube kusala kube sikudumise, sikubonge, sikudumisela impilo losiphe yona, letibuse tonke lesitemukele etandleni takho. Ngethiwa konke sibongela indodana yakho Jesu Kristu, nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu usende singawukhohlwa umusa wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Amen. Baba losezulwini indodana yakho ethembisile ukuthi nasithandaza igama layo lawusiva, yemukele imithandazo yethu, usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathi empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngakuma lapho Baba sibonakala lihle.